Hello, Tuni Kuki News. Vezose na bon chavin lep na hivin. Tuni 13 October 2025 ay tain. Tuni Jong haulim na hinay kino hitin. Masanga inasayma bang avatsu. Israel-Hamas kicham na dingahi. Process li chil hading. Hichihochu asu ubalit no vahile. Hamas le Israel kika chamna umding ay tay ti achu. Inasayjing wahin tua Jong hi Hamas Peace Summit ti ahi. Egypt gamsunga US le Egypt kitho khoma summit aneyova meeting aneyova hichiwa chu vanoi se na country somni sunga leader ho zo se hi ki khoma achung thu saidinga Jong hi tunia patna ki pandinga hi togon aneive ti ho Jong hi mu ahin hi chi chung chang ho hin sei chit deu hin tin he thim na divine se hi tin Hamas in Israel mi tampi anamat ho hostes a koi ho Jong hi anal ha do ta vi ti ho Jong hi mu ahin tunia hi Israel ho Jong nasata in ki pa le jeng vi ti ho Jong mu ahin chule the muiva hungna ding NSN leader pa muiva hungna ding hi ZRO hon Jong lemna abolovi ti ho hi mo hi kinin jan ha chu UKLF on ananei hi in tunia hi ZRA hon ananei kitvi ti ho hi mo ahin hi chung chang ho lemna in nei hi tin aban le igam sungova thilso za chom ho Jong in sai deu hi amasapen in hichi news hi ga velo chun hichi wa Jong hi Gaza le Israel kika a ceasefire nading kichamna a theine dinga hi Donald Trump in panna sata in ala in chule Israel hostage ho Israel mi Hamas hon amat ho hi Egypt gama Egypt le Trump pan la na zala hi hita chu ahin la do win Red Cross on ahin podo win Israel ho khutna hi anapedo ta ve ti ho Jong mo ahin chule tu hin hi chi chungchang phat masa Jong choina seven hi chi wa hi face li chil hading hi ti ahin a face khat na pen chu ahi le Hamas on Israel mi amat ho chu ahin la do deu ti hi akhat na ahin ani na a chu ahi le hi chi chu ahin la do tingole nisagi ningale nisagi ki ka sunga hi Israel sepai ho hi Gaza gam sunga ko na hongkinong tol ding aban le athum na a chu ahi le Israel in Jong Hamas mi amat ho ahi lo le Gaza mi amat ho hi alha do deu hita chu ki khut san na anei deu ti hi ai kinin alina a chu ahi le Hamas ho gamsung boina ahi lo le ni el cha ha san ho gamdanga ko na ki thopi na hung ho hi Israelin akha pi hi hi chi akha pi ho zo se hi abona analhalu deu ti pa hi hi chi process hi ali channa hi hoi ta chil ha ai le chun Gaza ki boina Israel le Gaza Hamas ki boina hi hung thip ding da na chu ki mu ahin tu a hi a first face bo hi ki chaina lai da na hi a hi in hi Jong le Trump le Egypt ki thu a hi tu a Jong hi Hamas peace summit ti a hi Egypt gam sunga Jong hi to gon anevin hi china chunga hi Trump in Israel ahin zot pa in Israel a mi hungdo ho hostage ahin la do ho hi kipa pina anein hi chizowa chu Egypt gam sung hi anazon pe ti ho Jong hi mu ahin tu a hi hostage ahung ke la do a hi le hostage family ho Jong hi akipa theu hin tu ai Donald Trump hi pa cha na sata nevin Benjamin in Jong Netanyahu in holim na anei ho media za chom a Jong su imo deu hi in nasata Israel in
Gaza gamsunga Gaza gamsunga Hamas ho nasata gal anaka mova aphat chenga hostes a naman ho nin ha do pi bin ti a hi gi na abolova ngahin la Hamas ho hin hichi hostes ho kilado han lang hile Israel ho hin agampum pi a hi bom hi diu milham hi hen Hamas ho hi zongle abona ki chai ding hi ti ki cha na achu anapi do lo wa hi na hin la tu a hi Donald Trump in na sata pressure a hin bola hi le ita chu a hin pi do thei ji a chu Israel leader pa a hi in chule Israel la hostage family ho hin na sata Donald Trump chunga jong hi ki pa thu na save ti hi mu a hi in hi chi hi Donald Trump Israel gam sunga ahung sunga pa cha na achan zawa hi ama hin Hamas ceasefire summit hi anadel paipain Egypt gam sunga hi anachi tai ti hi mu ahin hi chin na chunga hi the Trump in Jong hoita official invitation tilen ko na PM Modi Jong hi ananei ahin invite anabolvin ahin la PM Modi in hi chi hi ke ho hongzau thei po wingi hi chi hela chu MOS hung ki solding a hi ti a jong chu na thupi na ananei win hi chi thupi na ananei dung joiwa chu MOS ana solvi ti jong hi mo a hin hi chi chu iga he theina diwa chu hi chi Ministry of External Affairs hi ga velo han alin pen chu Dr. J Shankar hi in ani na a chu a hi le kirti kiti holoi hi hin kirti Vardhan Singh kiti holoi hi ama junior ti ding a hi tain ama ho hi kit na hi ven a hin la tu chunga hi PM Modi hoita invitation a hin pi wang wa hi PM Modi hi ana che ta po in Ministry of External Affairs ko na hi kirti Vardhan Singh ama hi ana solve ti chu mo a hi in hi chi hi iga he thein de wa chu I chanham khana Trump chunga hi India in Jong lunghan na anei a hi in aji chu India le US relation hi I chanham khana hung hoi a hi tain a hin la Trump leader a hung hi a president US president a hung kai zowa patna hi India gam sunga hi tariff za chom a hin bola India to relation I janam khat hi a hin su si phana hi India leader ho jong lungkim lo a hi tain tu a jong hi Google ho khial do theina ding ula kiti holoi ho hi azat a hin bolwa Microsoft ho khial do na ding a jong hi to gon amazing layo a hi in hize a chu tu chunga jong hi PM Modi hi hoita invitation hin pe jong lew ama hi anachi po in Ministry of External Affairs kona Minister of State for External Affairs ama zo hi ana sol tawi ti pa chu iga het theini dewa in se in India te hi chi Egypt ma summit na hi pum zaw lo a hi powin a zaw win hi jong le PM Modi wang anachi poi ti pa chu het thim na dewa in se in chule hi chi Gaza Peace Summit abol pau Egypt gam sunga tu chunga 2025 Egypt gam sunga Gaza Peace Summit abol naw jong hi lol hing ding ham lol hing lo ding ham ti jong hi sei thei a hi point ipg nam tile tu chunga ki boy hi Israel le Hamas ho a hi Israel le Hamas ki boy na a peace theina dinga Israel le Hamas ki boy ki ta lo na dinga chu peace sim ding ti a hi summit agonova country somni a leader ho jo si ki homa Middle East a hi chamna a theina dinga to go nei ding ti hi a hi in a hin la hi chiwa hi ivet na hi le Israel PM Panjong hi chi Gaza Peace Summit Egypt gam sunga ki bol hi kin ka nei ji in ka chi the lo ding a hi ti in skip an bol ki tai ti a hi ti chu hi chi Gaza Peace Summit a hi ka zaw the lo ding a hi ti a hi che lo ding a
thul hu na ana nei ki tai ti ahin ahile akina chu Israel le Hamas za ahile amani zawlowa ahilola ahi chi Israel zawlowa chu iti dana chamna kisim thei iti success thei dingham ti pa jong hi gel kham set ahin ahile tu ahi Israel PM pan hichi Gaza peace summit skip a ball keu hilowa hichiwa Hamas langa jong hi ivet kina hi le chun Hamas hon jong hichi Gaza peace summit deal ki ball pa hi kei ho jong ka zaw thelo diwa hi e ti a hi hita chu ama ho jong azaw thelo ding dan ho ahin phung do ki ta ve ti ahin Israel jong zaw loading Hamas jong zaw loading ahin country somni ho leader ho hin Middle East gam sunga chamna a uma Israel le Hamas ki boina jong hi su thip na dinga to gon anevi hi chi chu Trump le Egypt leader ho ki tho khoma ngeta chu summit anagonu ahi ti ahin la akina teni sign bolding teni hi chiwa hi azaw lo wa hi lechun hi chi hi honglo hing ta ding hinam ti pa hi gin mona lin ta ma hi in ahin la hi chiwa Hamas in Gaza peace summit agazaw thelo na chunga asei be na wa chu ivet na hi lechun thil iza kai chu ke ho kanomove hichiwa chamna na se zo seu chu ke hon kanopi ove ahin la hichima sanga Israel in point somni ahin gol ha a hichiwa chamna ding ti a agot na la a chu ke ho dinga thil phalo ta jong umin hichiwang chu ke ho kanop thelo dewa hi ti jong hi phon ro na nei vi ti hi ahi in azi chu hi chi point som ni anki seina chu ahi le Gaza ho anop lo na pe nu chu Gaza gam sunga Hamas ho anop lo na pe nu chu ipgm tele hi chi chamna po wa hi le Hamas hon athal zo seu akoi ha deu thala choi ta lo dewa hi ti khat hi ni chi point chu anazawa hi in hi chi pa wang chu Hamas ho anom po win adang zo si wang chu kanom ve ti a hi ama hoin don but na anevi ti zong hi mo ahin ahi le hi chi Gaza peace summit na hi ipi pen asei go no ham ti a hi le atup thupi pen news akimu dan dung chu ya chu ahi le hi chi Gaza peace summit na asei nom pen no chu Gaza gamsung hi ga veleu chun abona hi in khat cha jong kitung talo in kitung sun jong asingen hi chiwa anunga omho ho imu di wa ni chi to banga khu bomina se si thalina se si ai in tel de jing ai in wanga chu asunga chen na thei hi talo thillelo i macha talo hi chi to bang ngen hi a hi tain ni ji a chu Gaza le Israel kika achamna ahung uma Hamas le Israel kika achamna ahung uma hi le Gaza khopi hi iti sim phat kit ding ham ti hi ama ho main focus pen ai ti chu tu chung summit Gaza peace summit kiti Egypt gam sunga anei na wa a topic thupi pen wa hi ti jong chu I het theine dewa in se wa hi tu hin Manipur state sung in saikit lauhan Manipur gam sunga tu chunga Manipur adinga het theita khat hi chi raspberry kiti Silong khopi sunga Manipur house ti ajong ki he Meghalaya government in anasu mangpi na hi chi chunga hi MITE hon jong na sata ki phin na anei jingwa hi in ahin la hi chiwa hi thado tua lamza thang in pi ho hi dinga gin chat hi in hi chi thado student ho hin nasata demna abolovin hi chi Manipur house kisu mangna chungchanga hi ama hon jong demna sangta apiwi ti ho hi mu hi kinen ama ho ipja tho ham ahi lawaile ipi bola hi chewa ga ki kumham ti wang cho ke poin hi jong le news akimu dan dung chu ya chu thado student hon jong Silong muna
Manipur House anakisu mangna chungchanga hi demna sangta apiwi ti chu mo ahi kin hi abana chu ga vekil lew hen hi chewa hi zro in NACN leader pa TH Moiwa General Secretary ama hin apin na ho tanghul gama ahung na ding Ukhur district sunga 22 October ahung na dinga hi lemna kaneiwi ti ajong hi thupon abolvin hi chi TH Moiwa in agam sunga ahung na dinga hi ama hin deserve abole red carpet ho phapi a welcome ball dinga jong hi nga phatsa na anei vi ti ho jong hi mo ai in chole a chaina pena a saina wa hi homecoming ceremony ti a jong hi ama ho in a welcome dan wish a ball dan zero in akipa pi dan a hi lo la na welcome dan ho jong hi zero in jong liemna a ball vi ti chu iga he theine dewa in se wa in tu a hi Imelma ho to koi ki khut zop ham ti ho jong hi aban bana hung do jing a hi in thil ki ti hi adi pa akisel mang thei po in heta chu phat khat le hin ahung kang do tho ti to banga chu tu a jong hi melong ho na sata I demowa a hi lo le 92 93 a I chan ge again theina in tho over I chan ge ya ha san na in to over thisan izat ina chan ham hin kho izat ina chan ham ti a hi mi tampi kilung kim nai lo a hi in hi jong le tu ni chan ge a hi koi to ki khut zo ma koi to anaki thu ham ti pa hi hi chiwa hi aban bana hi mu do a hi in zan ha jong chu UKLF o a ko na welcome a bol dan ho ki mu a hi in tu ni a hi ZRO a ko na jong hi a ki mu ki ni ti chu mi pi hon iga he thei dewa hin pon do hin tin chule hi chiwa MITE hon indigenous pillar ti a aphu pe no hi chiwa hi try min za chom ho jong a hin ji win hi chi chung changa jong hi pangal ho MITE pangal ho jong na sata lung ha ngo hin adi lo na bolove ipi bola ke ho nei jaw sa lo ham ke ho indigenous ka hi lo ham ti a jong hi na sata ki phin na ana bolova agang thei pe na hi chi song ho na khet se de wa hi ti chan ge jong hi pangal ho hin ki phin na ana ne yo hi in hi chi na bolai se wa hi khat la khat ki to na pon tin Manipur gam sunga chamna lo ding hi hi chiwa na ta ho si indigenous a hi a ke ho hi foreigner ni hi sa wa hi le nang ho jong nom na sa de lo de wa hi tia pangal hon video se mo wa hong viral na ho jong chu imo de wa hi in tunia jong chu HTC Hill Tribal Council more a kona jong hi demna na sata hongin hi chi indigenous pillar a hi chi to bang thu na ji pau hi adi poi nang ho gam kewa na se wa hi le chun di ding a hi in a hin la thing hlang na ho mo wa hi chi wa melong ho jong na ho mo wa hi le ipi bola ke ho ni jaw sa lo ham ti a jong hi ama wen dem na ana bolovi ti jong chu mo a hi kin na hi aban le tu jingka a dei lo ta kha thil so akimuki nin hi chiwa hi iga he thei diwa KSO bungpi block in thu so a hin bol na Department of Information and Publicity Kuki Student Organization bungpi block a kona het sa na hung ki bol cho a hi le bungpi 13 October 2025 tu jingka Monday ni ho in pa let khulun Kuki in P GHQ election chairman in sana kai thil tina a ni chi sana kai thil a thil cho a achi nan dei lo ta khosung pasal khat in mel se ta a khut a hin ha na chunga KSO bungpi le KSO khur in akidel lut in chom khat thu le la aki hol in phat chom khat zawin KSO bungpi and ukhur in cycle PHC akithut
in PHC vet kola ka ding in KSO cycle ngan sina akinei tai ti hi phondo na ahin bolovin chule ahung damdo te ding ahung damdo te nadin zong nam mi pi ten taunan kop jingu ti hi ahung tau naw a hi in wangsit ta khat thil so a hi in hi chi zong hi tula ya hi izit iveya zong hi eivet da dim set na hi ti a zong in a sei sa wa hi ta in aji chu kuki cha ten tu chung i thil bolu pathinin ehin pi na lampi ehin ko mo na pa hi ivet na hi le kidang mong a hi in masanga pa na ki got na ki nei han lang hi chito bang thil ho hi ki thum zong le ki thum do loading ki gong zong ki gong do loading a hin la pathinin ahin go na thakhat sunga mei teile kuki ki hen rap be ai ta chu thinglanga in sol do wa thinglang mi ho thinglang ai sol do wa phai chama ki sol lu na hi ta chu ki hen mang ke a hi khat zong khat gam sunga lu theilo khat zong khat gam sunga lu theilo wa kum izat am khat ki got go hen lang kum izan ham khat ki sing sa han lang hi chi to banga ding a hi tai gal le bol de wa hi tai ku ki cha te na tu ma ke vai pu na nei de hi phai sunga hong po do win ki tile ko ima cha jong hong po do lo ding a hin la pathinin ilam piu a hin go na hi ta chu thakhat sung ka a i bon cha vai hong ki the khen jeng pau hi ge la hi le ki dang mong a hin tu a hi administration bo hi wat a hi ta in hi chi ho hi i chen khom piu melong hon zong avet no vai le ki danga sa wa ama ho zong eng sima ma hi ven hi za chu kanami te ho avela ka sei ki da hi ni lam hla naw i thil bol naw i vai hop na ho wa hi ching thei ta vai i hop de wa hi a khuti lo wa hi le i chung wa hi dei lo ta hung thun theina thil tam pi hi aji chu ku ki cha te chunga eng si hi Imelma ho keu a hi ta po in ichen khom pi isu pi u inaw na san jong a eng si dim set a hi in ni za chu ichi thei hleu angai ti hi avela iga sei be ke no hin tin chule KSO Jiribam Tamenglong district ho akona het sa na hung ke bol nge na le het sa na hung ke bol khat ga sim do ke leu hen a hung lung ding ni sim som lenga October 2025 Wednesday nile KSOGHQ team People Movement Chungchang Thu a ilhang sung uwa campaign boldinga hung kalson diu a hi to kilhona CSO chule khotina hausa le semang pachong ho le zut lamkai chu chule mipi atam thei pe na hung hlate ding tip le het sa hi vi ti a hi in hi chi anei na ding mun chu a hi le amun hi PYC hall phaitol hi ding aban le aphat hi jinglam nidan som le kim la a kipan ding a hi ti zong chu KSO hon thupon a hi nei ban wa mi pi ho koi tabang anamu khalo i mo wa hi zong le het theina diwa avela hin sei ke no hin tin hi chi hi phan ma sa jong chu KSOGHQ a kona schedule hungki bol hi chi det hi za ni le hi chlai mun det hi za ni le hi chlai mun tia a hin gol ha na wa chu Jiribam Tamenglong kiti ho hi zaw lo a hin hi je a chu ama ho thudo na jong anakinein a hi le Jiribam Tamenglong lang hi azaw po in ama ho hi kuki hi talo ham ipi bola idal ha go no ham ti a chu ina do a hin la tu a hi ama hon jong to gon a hin nei win hi chilang ho jong ga chot ding to gon ho jong a hin nei hi ki pa pi le jengovin a hin nei win tin igam inama dinga thilpha in sei do win tin aban le igam inam pan khom ding dan ho hi hoi ta holim na ana nei theina di win jong kanami te hon taunan ga he do ke do hi tin aban le KSO ho hi nga KSO GHQ hi nga
katip nom kit na khat chu hi chi jiribom tameng long ichon ta ve a hi le phelzol lang hi ipi logo no ham a hi lo vai le tu chunga KSO GHQ in achot got na ho hi hi chi phelzol lang a hi lo vai le thing lang singat lang hi chi lang ho khu zaw lo ding ham ti zong hi akidong nom kinin a hi the a hi le ku ki cha te chen na zo se hi chu no hi tin hi ta hi campaign bol hi tin ilungel ho het sa hi tin ama ho lungel ipi ham ti ho zong hi campaign bol hi wa hi le hi se ho zong hi het do theina divin to gon ne hi tin phateta in pan la lew hen hi che ho hi ei ho dinga ki to na le ki lung khat na khat hi ding ai ti zong chu avela iga seibe ke ro hin tin chole tu Saturday ya chu haptama sa Saturday ni a chu Silong conclave ana kin in Silong muna ke ho na ana umin hichina a jong hi mi tampin a thu chin chu a ke hepo in hi jong le ama hon jong press release jat a hin bolovin hoi chi chu ta sanding ham ti bang chu a ki sei thei po in hi jong le hi chiwa iga a he theine deu ilam kai hovin Silong muna ke ho na ana nei na wa chu ana ha sei pe no le ga he thei ding pen chu political resolution theina ding political solution Manipur gam sunga Kuki chate boina ho hi a solution khat po do theina ding te a hi ho nei do te ding government en hingai to hen ti a nga thum na anei pa wang hi chi pa hi neu khat he do thei dinga mi pin he nom so ke wa hi in a hin la thu hi a detail ta a sei thei lo ji a chu hi chi chan chu neu khat mi pi hon iga he thei dewa in sei do thei ho chu hin tin chule Kuki human right hon jong hi chi press release a hin bol na khat no min jan he ana bol lo hi ta in hi chi hi Meghalaya CM pan tu chunga Manipur a hin vil ha na chunga separate administration hi kapompi po ve Manipur integrity ke thelo ding hi ti a ana seina chunga chu Kuki human right council hon jong demna ana bolovin na kei ho Kuki chate jong tribal ka hi win kei ho hin Meghalaya movement ana lai hi ho chu kei ho inspiration kei ho kinep na khat kei hon jong kana vet zui khat no a hi in a hin la tu ni a nang hon hi chi to banga thu na bol pau hi kei hon no mo ka sa ve ti a hi phon do na jong ana bol ki do ve ti jong chu mo a hi in a ji chu tu lai hi mi hla mai in thu sei la kho pun hi jong le state khat sunga mi pa khat leader khat nin hi chi to banga thu a hin sei pa hi nasata politics a ato kha hi ja chu tu chunga hi chiba Kuki human right hon jong hi chi to bang thu so ho hi a hin bol lo hi ti pa chu he theine dewa iga sei be ki no hi han lang tu ni Kuki news a hil chet na a hi lawai le gam sunga thil za chom lung ho le gam danga thil dan ho he theine dewa e pa wa in sei thei ho hi chi chan chu hin tin he them so ke deuta sanin tu ni Kuki news in ve a in ngai la ho zo se na chung che win ka ke pa in na bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen